Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin khat lai sngi ka jing sha kem jong ki nong yalam bat ki dekhot ka seng henyo trep National Youth Front haki bor pulit haka arpu hunreo tarik unaitung arajar arpu saw. Halor ka jing don ketiban pensange yaki kali kamai tourist ki bawan nabar ka jilla haka jingking teng ar ban hiar shaki jaka jing okai ki badan sharum ka thain so'ra bat dauki. Kita ki shiphongut ki lalat jamin no haka med jong ka khat saw tarik unailar arajar arpu saw. Kuman syukudo hang ni na kaliang ka seng hapo ka chingelamu presiden jong ka HNYF East Khasi Hills uba Steve Raymond Cream haka step jong ka arpu hunreo tarik unaitung arajar arpu saw kilalit ban hiar kinsan siya ka jingking ha teng ar ban bathi daladi yaki kali kamay tourist kibawan na bar ka jela da ka jingkendo baka sorkar jela kampen trekam satya yaga Meghalaya Resident Safety and Security Act hapo ka jela Mereka jo ke por bakum ke sorkar kam la ban wan ra yiki rukom trei kam jong ki kam jungok kai perthei ban khanglat yiki kali kamai tourist ki bawan nabar ke jela ban kamai saho hapo kini ke jela ke bala kta yika kamai kaji jong ki nongnya kali kamai tourist ki badai ki parado para snam. Na kaliang nong san hima habayo banyak keren baru ba Fernando Shangpliang ubadai muktiar jong ki shiphongut ki nong elambat ki dekhot jong ke HNYF uliat hu baya ka kes jong kita ki shiphongut la penrung hapo ka thanat maungap daga suo moto kes hakatai ka juhi ka sngi ka arpu hunre tarik unaitung arajar arpu saw. Uliat hu ru baya kita ki shiphongut la penlong ka jing tokit digi polit bat hadien kata la ra ya ki sha yeng kashari pada kaliang ka yeng kashari kala pha set hadu khat saw sngi hapo ka judicial custody. Kini ki shiphongut ki nong yalam bat ki dekhot jong ka seng HNYF ki bala sha kem ki kintop ya Steve Raymond Cream wa Andrew Lingdo banrap wanyang Frankie Lingdo kit bor merthong man bhalang sun Orester Maulong teli bor swear don bok sohalong bat Dennis Malngiang Tendang di Fernando Shangpiang thì ngadi haju ko poru de lidar waya kon nam kajung kiniki sipongot ki basak kemma te shobangan keren ni jing keren mata ai mo yo blay nam bunok tau bodon ring kat ban ngadu isni gajing manganga tre ni ka kam hadu muta ma gajing dan jing kat mo blay kanong gajing ku yang haki tiya jung ne di jing ti ki ba coba kan noru blay don kat ban dikitai jing keren juga ki bang ko keren dan ko por aku akan keren aku bede bagi sakam juki dia kecil sakam juki ka dia ka tukasi ka apo ndir trik boleh banyu ada usah halo ka tuka jing dei ko bagi jelek hampi apo kaliar mo ki banik ban khang ye tu kali kiba wan na ki jakamo setiap ke hadian mungkin ada tu dan kalian mungkin kita ada hadian berladan atau jaka dan kalian mungkin boleh tu kita yang semua dia hadian berkelahi poin tu dia kadang kata kejingnya keren apa yang kiba nakalinya kulit ki umba ikan lad itu kali ini kali buan syabar makin dong satu saja kah mo siapa seorang satu kima dia hadian tu pan haji keren juga dia telabat tu dia keren dan kong katkom ketuk video pengapai ngai ba nakalian yuki kadang kejingnya apa di yuki baru aliang mo baru aliang ni kehadiran makalai kerana itu dia nak kali nak hero ngai mana kali nak ini kesan SMF tu tiba sakem dia nak kali nak hero kilaya penbet kilaya poya terjadinya semua buat kali mana kali di kulit rumah kilaya penbet kilaya kerana dia hadiran tu kerja kerana kita nak cepat ke ikhbar kejabat hadiran tu ayok keluar menepan nak kali yuki bro kan kelas sakem hadiran kerja penting jangan dibagi Mahatlah sakam. Dia mengalah sakam dan ya kan ikat kes tu. Kebab jing sakam juki lah register kes apa mengap police station. Dia ya kan ikat kes lah ada kesemua tu kes kursa iki mah. Jadi kita kendon bagi register kes iki lara mat lara sakul mah la produce ikut. Ada mula produce ikut dan nak lindung kiro nak lindung di polet tu kira ada yang bakil abad iki kira tokit mah. Atau kit iki dan tu kira nak sakul. Dalam nak sebut dan nak kalian juga kodo, remand nak ikisha judicial custody, 14 days buat kasus ni remand sebut police custody, buat judicial custody. Dia nak kalian juga
nga tukas ni ngala ngalai kendo iki bayeng pan kirawan kendo ke baca ke jingja sakem begini jadi hajing halo kan ngrem ba jiwan kendo jing bayeng merokot tena dia takkan kom ban nakaleng jongaru ki aibor nga ba di aibor ba iban syat nga ini ke kam bangan le nam ta jongki bangan le ke bin ta jongki longban ya cakut ti dia nak tu dia balai aibor iki tengah sampai ke ngat maki de jing pengat iki ka de ki kendon kan ka aku berteman kenika Bharatiya naya sanita araja apulai mo ikendon berpengat kenika kendon ke siswa lai puar nang siswa pendri siswa penyo nang siswa pendri nang kenika lai siswa sanwe nang kendon joka MMPO tinang bar kenika motor bekilang dengan iki ke ketua din sa kes dan ki kendon tu kibadi nan bela ina kada ko mlaman ba jamin iki tukas ni de haban ya cakut de ada nak tu ba nakaling bayan bro khoi tilawan dan san ko Islam de nakaling juga no ngalai obor ni ai bor ki saya cakut ban le bil iki de kapil ka bangale nang ko nakaling di ko amai ati cek mo nama ba ya kata ka jing reject ko ko amai ba kadang nung tu early ka we ba kadang ni ai ka jing tokit mo de hadin nak tu ban haka nga le yang sakui pat ka biar mo iki jadi le iki hakan ni ka mentau berai mo katrik ngam termasuk te aktu le haka hadin bangla submit hadin bangla kre ya ke biar bu iki bro sepumut aya cukup te hadin tu ka kut hadin bala bisa ai kani tenak yang cukup kulit ru masuk mit ka changchit mo te ka submit jung changchit plus dia ketingnya saja plus ke ikba tapi itu kadang tu te kekut kalau besar berhadir belum besar kalau bah kalau biang iki ban pelan mah te kekut ik haka praterik kalau aja meniki mah te hadir malah aja meniki beros kumut dekat bagi kendon mengat iki te hadir tu pan nakaleng jong baru khat bayeng nolak petip iki nakaleng yung kiro kila nolak kawan iki bakit submit ikut Islam hak bayi dia pa naman badan kaman badan arut ban bah jamin mah jadi halo kata kemudian ban nakaleng yung kiro Islam bakit manrat Islam jadi nak kada umno kan saya iki akam jempol no kandian ini yo kan saya pada iki kasau tarik mentau mana ya kasau tarik baru khat jalan kasau tarik bayo ban saya iki nak tinapo terus dikir kasau tarik mentau mana ya bersih kalau sini berokok duduk sini bagi ramai lagi hadu makin dalam kalau kalah sini mungkin kendon di bangat kat naka BNS kenika perhatian banyak sanggita ada apa ke kendon ke siswa lepuar di nanta kendon ke siswa pendrio kendon siswa pendrio kendon ke siswa kena pendiri nang tak kendon balai spa sampai bio ke kendon ke mana kah mah nang tabat kena kah MV apat atau kendon ba aswawi tak kendon kesulong ni mo kawai beli gangat tu lemot hang tu kapor mo ke nak kaleng jong department tu salah hadian ba salah jalan tu kesulong no ba kawai kesulong no ni hoi katu kejingja kalau tu mo ide yang berat mo kejing pengat iki kalau tu nomor ba kawai baki ade tu spot kesulong no ba ke ba kerja tu sini kesudan tu kita kejing yang ni atang dia ni kam dan om bukan ni sudan kejing show nang kata om bakin ya takti we kan dia bakin takti ya gitu kesenani gitu kelitor kesenani ya no ini kam dan mata kesulong ni peaceful buat hadian tu katu jaka bagi keren tu hadian tu kia penbegi bro ya kamu dan mengetahuan om baginya dan kata ini bro yang hilai penbeg dan kata kerja penbeg dia tak nurin bahwa kerja sekali kerja mah tambah senang kidon kita yang turut mah kidon nama apa company kadang gue kidon itu juga karena intimidation tu kata dia nang tanah ke MMPO tu kata kaya mah dia nang tanah nakin kidon tu mereka kidon gue sepak kena pendiri tu itu
ke nang ta kan ni sepak lai puah ti kan don ki khon ki jamu tang ki su khame ta kan ka su long no ba mu ki hatu ka sni tu nong ba ki le ku tu na ka le jong aku ba le cha ko du kham su ni na ma kham dang mo ta mo ki ni ka ki yu ka su ki ke na ka le ka ta de ka ta no rem pa ka su na ma ki kham dang no no de de ki dan dan no ka ji man sa na ji ta ni ka ta ka layar mai aku we ya kata tiga balik bina berbahagia bah kakut kena air macam ini ki kendon kalau aku mah ki kendon kalau baik bah kim dia balik cukup kena kerja kam berhasil kapur ki dia balik cukup lalat lan ni apa ku hak nolong kuat bah nak dengan liang jong buat ukit dia kini pawan ki buat kakut kepawan ki ya man deh buat kawiru makin dia ban mi nak bakim dai ban lada ki lek chakwi pu chika ya ban yo chimbe chana ka ko ta de kan don ba pu iki kan ni kasi dan bi tak kan don ba chi na de kalau ni ba ye kini mo nama ni ka ties kan saya kena kalian jung kulit dulu submit ke chit ka we ro kin haban investigate ni kan ni tahu kin haban chim statement ye gitu kinong ai sakhi kemudian berada betul nak kalian jung kelayan kata kelayan kelalong proses okey kawe kasulung bin hadian berada kata nak kalian jung ni ubading buat okey itu ni uai jung kamu pun submit ni ka ko dewe ber submit ka ko la jak dut pen nadong la submit ka ya kini ka kias tiadin tu nalin juga ko kan sa fix bagi kat ya ka tarik maki ki ban mana biar aku nam ta bakin katrai kan ya nam ta kan ka kias tiba banyak kon ki aku makin makan ka kias kan ko aku ko pala ban makan ko no le ka kias nang ya mo kembang ban mene pi ngong ba hatu kasni kasulong bet kata PE ba tu kaji karan tu ai jaka ai sport ni kasulong ba kaji karan ni ki ba kibat tu te nakali ni kiru kilai karan suthu antu mo te lahiran suthu wat makiru ki yang kata ki gini ki nyonya kali tulis mat kamdan no kata kaji ya temnya ni ala ni kaji ma ni kan no kaji ya kan pai kalian kemaklian no ni kan tini khorna ni ban tak ki kamdan no kata kasulong peaceful be kadan be jaya be long be mut ka klem dan ken no jing ujo nak yang kipat ba ba shop ben ba kamdan kalau peaceful be selom nak ya kan ni ka kes ka be maka ya dak sumi kes ya kan orang bisa syakan ada malah start itu kes kita don ki pengan nomor kidi ki don ki ba dan ki don ki be nan be pemelaman bah jamin kan ki apa ni cakut kan kan kalau jong kalau be agen ma layak ka kes agen ma kala try den ka kes nak kali jong kan hab try stom ba na habban man habban ya cakaman ya ke bayar ba nak kali jong kan persiang ba ya ke bawah ba mat nak kali jong kan try stom ya ni ba nan it scam ru ma nak kali jong kiru injak ba mat ka kes lam ta juki kan khot ba kata ka di ko san nak kali jong Mamdan isu benong tangitai kitbok yaki ba hadin makilalan makin yo ek mer kapat ko ikya kataru ba makiru nang ni saman long ka e ka makiyu kinya dan katin kat long kinya nomor ba kitan don bala bo yaki katai kit benya be nomor ba khat kasngiru ki kilatep e kan don makin ne kin buat ia katai nak kalian jong aru nam dan isu benong tang katai asak aingo yo blei nung bulan thau kham tam wadang kan bat ngan adu sini ke bang train ka mali kan kan man mana kham ke jung dan ju blei ki bro ki ma benong aingo yo blei tu ya di sini kan mi sun ber khoi ki di sini mo ten bone kamu uri Steve Cream atau Andre Lindo atau Bantrap Wanian atau Frankie Lindo atau ni Tibor Mentong nang taon ni man balang sun di nang taon ni Orestar Molong o Tilibor Swer nang taon dan box sohalang nang taon dinis malian kita jadi masyarakat bersama kalau kailan